To'xtagandan keyin bo'laveradi. Tamekida bizda misol uchun qanday qiladi deydi. Mana karavandik tug'anlardan o'rgandik. Tamekini yegitgandan keyin pomidorni ular egat egandagi boya jelka suvni qo'yib javishib qoladi-ku. O'sha shondalar sirali darini solib turib, ana go'mib qo'yaveradi ekan. Ikkinchi chog'gacha o baraqtab qoladi ekan. Daraqtagi o'shonday bo'ladi. Çoğun yekilgen hücretleri boyunca aytib жатат. Azot bermeyle başım büyütken. Öte az verin. Machayina o'zi azot emas. Nemada machayina borda, azotda boyagi ammiak bor. Machayina karbamid hech qo'rqinch yo'q. Normasini alisroqdan berib qo'yaverasizlar. Machayina. WhatsApp'tan Malalarda. Bo'laveradi. men atay shunta o'stirib atam. Bu o'zi tek qo'yib o'stirib o'tadi ekanda. Misol uchun buni tek qo'ysang uyda ketaveradi-da, buni kichkina olib bunday qo'saytib qo'ysa bo'laveradi. Janiga parpaytib o şaqtardan chiqarib. Qalanıngizni ketsangiz bo'laveradi. Avtoobrobatga qilinmay qolibdi-da, japoy cho'plar ko'p. Mana nima go'ngdor solingan bo'ydan turadi. Buni chop cho'p chiqarbay, cho'pni olisroq nima qilish kerak edi-da buni-chi. Narxlari kengroq. Narjoqdagilar kengroq. Yo'q, o'njoqcha. Ko'nchilar machayina berib qo'yamiz. 20 litrga 150 gram. O'shal o'zilar mushnin sarosani o'ltirib o'tadi-da. Chachibmi? Machayina 20 litrga 150 gram kuygizmaydi-da. Kuygizmaylar. 10 litrga 50-60 gram. 50 gram. 50 gramdan 80 gramgacha. Ha? Qurtqa chachganimizda mashinani Qo'shsang bo'laveradi. 50 gramdan 80 gramgacha bo'laveradi. Machinani bog' almaga qo'shib qo'yingizlar, biy almaga qo'shib qo'yingizlar, gurshaga qo'shib qo'yingizlar. Sebebi bog'i bakteriyalar skajok chaqirib qolishi mumkin. Hali bunalarda To'q alma, qizil alma, gilaska bo'laveradi. o'ta yaxshi bo'ladi. Fotosintez yuradi. Yo'q. Machayina bunday ko'p solaversanglar ziyon qiladi. 20 litrga 150 gram orqaga chachganlar. To'g'a 50 misol uchun 150 10 litrga 50 gramda bunday chakanda. 80 gramgacha 75 gramda aytib o'sha bu donni mana. 50 gram ekan. 50 gramda eng yaxshi. Ayrandir suylar sho'par. Berkinde bo'lsa mushnin sarosani vashilab o'ltiradi-da, chiqara qo'ybay. 2 kunda. Boyagi cho'nqay chiqqan. Kanka jaqchilik bo'lgan. Yo'q, uyda bu qo'y berilganda bu. Biraz öyle bir koy verip koyun. Onun için qo'rqmayla olaveramiz misol uchun buni. Qosaytamiz buni. Lider ishi qolaveradi. Lider ishi qolaveradi misol uchun mana artib nima qilib. Mana buni bu yoqqa burib qo'ysak bo'laveradi. Buni o'zini o'shana bu yerdan olib qo'ysak da hech narsa bo'lmaydi. Bak aka, ushul alman sortu Boypa. eme deb qo'yadi. Granny Smith deb qo'yadi. Changdashtirg'ich almalarning sortuna kiradi. Ushanda eguni eme qilamiz. Ba yashil alma J100 deganlar ushuni eme qilingizlar. Tosh almadan Semerenkadan. 3 esa bog'luda 80-90-100 so'mdan sotiladi. Ular o'shada zelyoniy bo'lib o'tadi. Ha, zelyoniy bo'lib o'tadi. Mana jazda bo'lmay qolganlarinda Qanchasini shunday bo'ldi? degan so'rovlar tushganidan men olib qo'yib o'taman. Hech narsa bo'lmay, u Qurg'avoyev degan so'rov bo'lib o'tmaydi. Mana hozir deb olsak bo'laveradi. Hech narsa bo'lmaydi. Mana misol uchun ayvay ko'p qolganda shoq bu yerda. Buni o'zi bunday bo'lsa bo'lmoq. Buni yerda da ayvay ko'p shoqcha. Endi bunday olisdan qarasangizlar, kichkina forma уже berilib o'tadi. Bunday. Mana, meni o'sha nimaning buni yoqqa burib qo'ysak, buni ichkari joqqa haydaydi o'zini shoqdi. Buni uncha-muncha. Mana yerdan bu yoqqa berib qo'yamiz. Buni undan misol uchun o'rtadan chiqib olganlarni olib qo'yaveramiz, qo'yib qo'yamiz. Buni vertikalniy kiryapti. Mana yerda dag'ib turadi. Anan jelatinni bunday dom etmay ostidan to'liq olib yurish kerak. Buni yerda da ko'p, o'ta ko'p shoq. Buni yerda da shoq ko'p. Olinish kerak bu. Buni da turadi ortiqcha.
korkup koya da veresler. Bundan da oturat misal. Приблизительно mana kelip kaldı mana formaga. Mana diyor bu. Ha. Yolka bol bolsa da bunday kişine formaga keldi. Илер ойлып атты азыр буга. Бұл жақын егілген бақтарға да тіке өсіп кетпейді дағы, басқаларға тосқауыл жаратпайды. Көлөкөз түшпейді. Енді мына шабды. Sargarıp gitti. Ол Семереnkаны августта тереткен өзі. Туғандар мындай да. Көк алмалар sargarıp кеткені bizdeki birinci eski sortlar bunlar. Уже давно уже eski. Mana aldı giren ismi o'sha taş almanın canı sortu deb atpay, o'sha sargarıp aytқан sortu. Anan endi berge sargarıp ketkenlerge machayına berip turish kerak. Machayına вообще pishira qo'ymaydi. Jap yashil bo'lib turadi. Ha, астынан жалбырақтан дағы мачайына бере бересіз. Бая айттық 10 литр суға 50 грамм мачайына бер. Анан бұл қызыл алмаға мачайына беріп қойсаңыздар август айрықша. Бұл пішпай қояды. Қызыл алмаға августта неме? Аммиачный селитр эле бериш керек. Азот эле бериш керек. Анан адаштырып мачайына беріп қойсаңыздар пішпай қояды действительно. Anam demez ha. Bana bu gömdü bana tögörötüge salıp turdu. Egerde bana bu kışta bunun içine kirip adge memeler kurtlar kıştaydı da jakşı uslov evop kalat da. Bunun tağı emese bunu bunday tögörötü kılış gerek da ya. Tögөрөтүш керек. Bunun tağı sen demek koydun. Kurtlarga Мына жерде өзү негизи кеңир ооруп, неме кылып туруп, чалып, же болбосо баягыдай мотоблоктор менен айлантып бошотуп, мына тамырдын мына дүңбүрүндө уюл отун эле болот. Ал жерде азык тарта турган тамыр аз, совсем неме, чач тамырлар мына жерде болот. Азык алысыраактан бериш керек эле өзүчө. Түшүнүктүү. Жакшы айттыңыз. Ачыш керек, шамалдатыш керек. Анан азыр дагы бир айтчу нерсе, биз суу башыбыз, мен сууду бере берем деген дагы туура эмес түшүнүк. Себеби жердин кыртышы жылуу температура кирип ылымайынча мөмө чоңойбойт туугандар. Суудун температурасы дагы домашний 18ге жетиш керек. Мына бизден агып келип аткан суу ишенбесеңер градусын сап көрсөңөр 12-13 эле 10 градус дагы болушу мүмкүн. Колду муздатат. Муздакта. Анан бияктан фотосинтез менен вещество бияктан тартып атса, биякта суу муз болсун, мөмө чоңойбой коет. Ошон үчүн жылуураак дем алтып, тамырды дем алтып, аба кире турган кылып, анан кийин коюш керек. Өзүн бир аптада бир жолу. Ото тынбай эле кое берсе, совсем тамыр муздак болгондон кийин мөмө минуста чоңойбой коет. Жакшы түшүнүк бердиңиз. Суу коюу боюнча дагы. Тазалагыраак ичине чөптү мындай. Жигиттер. Шаблонун астына. Az көп каптаган бул шабдолу болот да. Астын мына ак майлап койгон үчүн курт кумурска көрмөй жатат. Силерге дагы кеңеш беребиз да. Ушул ак май, кадимки эле ак май менен ушундай кылып майлап койсоңуздар, курт кумурскадан кутуласыздар. Чыкпайт да. Тиля деген нерсени бакта көрбөй жатасыздарбы? Себеби ак майланган. Бакта майы. Немече сарайга болбойбу? Ол Жок. Кургат коет. Кургат коет жалака. Курска кетет да жөнөткөн. Эми мына ошол мөмөлөө даракты дагы ичкенке берген. Бирок бир аз туура эмес берилип, кандайдыр бир шашкалактык түрдө ичкенке берилген да. Өзү мындай пасыраак кылып, анан кийин мына мөмөлөргө мына бирин экин эле алган, мөмөсү алгандарды жөнүндө алып коюш керек эле, мурдатан эле. Мунан мөмөсү кыркылып кетти деп, мындай кыйылбаш керек. Мунун алынган азыгы мыналарга кетет мисалы. Мына вертикальныйлар бир гана мөмө байлап турат. Муну ойлонбой эле алып койсо боло берет. Жапыстантып мына. Эми баягы улаганда дагы мен кесип көрсөттүм, баягы немеден ташадым. Ошол мурдагы күнү кесип койгонум уже жалбырак кочкулданып, жашылыраак жалбырак болуп калыптыр. Уже 2-3 күн эле өттү. Ошого окшоп буну дагы мисалы үчүн мына. Азыр мына жерде бирөө эле мөмөсү турат. Энди мен Ошо бурушкан эмне касалбы ошо? бул бурушкан мына скручивание листьев деп буга өзү шоптолу союз айтмакчы
Şabdalık aябай şu kurt kasal көп түшөт да. Өзү негизи муну сойыз маалда нитрофен деген дары менен чачып койчу эле. Вообще эч нерсе жок болду. Анан азыркы убакта ИСОнун 5%-үнү чачыш керек эле. Эрте жазда. 5% деген баягы даяр маточный атыбардан алып 5 литрликте сатып атат 200 сомдон артылды. Ошону 100 литрге эме кылып туруп, анан кийин курттарга баягы системный дарыны кошуп, же болбосо контачный кишечни кошуп туруп, эрте жазда бүчүр чыгарак февраль айларында ИСО менен обработка кылып койсо болот. Же болбосо бордоз суюктугунун дагы 3%, же 5%. Бордоз суюктугунун жасоо технологиясы интернетте көрүнүп турат. Анан кийин дагы бир методу жөн эле железный купорос деген бар. Железный купоростун 4% дарактар. Ошол зыянкечтер ушуну чачып кое бересиңер. уруп алат экен, ичине жашайт экен. Немелерди Уралган шабдонун илдеттерди жалбырактарын сактап турат. Железный купорос 4% жолу ошентип кошобу. Буга табышка чачылат. Жалбырактар бар малда чачыш керек бе? Табышы бул кесалине Эрте жазда зыянкечке дагы известковый серный аты бар деген бар да. Эрте жазда. Немесиге кар? Жалбырактарды бүрүштүргөнгө мына Шабдалынын табышы 50% дегени бар. Кытайский жазуу менен келип аткан, азыр орусча келип атат. табышы. Табышы эң жакшы Шабдалынын дарысы табышы 50 деген процент бар. Ушуну чачсаңар Ал токтойт. кесалга, Касалга. зыянкечке эмес, а? Зыянкечке эмес. Муга зыянкеч ончо курт чаптоолуга өрүктөргө ончо курт түшө бербейт. О бышарга жакын түшөт. Шорт түшөт. Табышы 50 дегенди кылыш керек. Сондай эле олорго да Шабдалы 10 литрге баягыдай 5 грамм 10 грамм кош керек. Өзүнүн нормасы бар. Алып атканда айтат. Сатып аткан адам. Сатып аткан адам айтат. Бирок сатып аткан адам ам кээде көбүрөөктөн айтса. Ооба, алар алар деле түшүнсө болот эми. Көбүрөөк өтсүн Мына деп эмне дейт. үстүнөн 40 метр менен мына ошол бүчөлөрдү азайтуу менен мына азыкты биз ошол мөмөгө берип атабыз да мындай шекилде мына. Азыр көптүр мөмөгө берилет, анан кийин Мөмө жакшы жетилет. ооба. Мөмө жакшы жетилет. Башкача лишний өйдө караган шактардан коркпой эле алып таштай бересиңер, бар астына берет. Баягы көлөкөдөн сактайт экен. Көлөкөдөн сактайт. Ошол акча шактарды алып коюу менен жаңы курт кумурскалардын уялап калуусунан дагы сактайт да. Ооба. Мына мисалы үчүн мынанда бир гана, эки гана эмеси турат, бирок бул азыкты көбүнчө жеп турат да мына. Мына эми мына менен уже сразу мөмөлөргө таасирин бере баштайт. Мына жерде мына вертикальный дагы мөмө алып алыптыр. Но тем не менее биз муну алып таштай беребиз коркпой эле. Мына жерде дагы турат мисалы үчүн мына. Вертикальныйларды, шактарды. Өзүңөр карап көрөсүңөр, билинип эле турат өзүңөрдүн багыңарда. Мына да алып коебуз. Канча шак алынса, мисалы үчүн, ошончо мына мөмөгө бериле берет. Көп шактарды коркпой эле алып таштай бересиңер. Кураган алып ташыш керек. Кураган алып салынат мына. Азыр май айында сөз түрдө жүргүзүшүбүз керек экен да. Майдын 15-20-сынан июннун 15-20-сына чейин зеленый обрезка. Максат ошол ашыкча күчтүү жумшап өйдөгө өсүп турган шактарды алып таштасак, автоматически мына мөмөнү чоңойтконго уже өбөлгө түзүлөт. Вахал ака алманын дагы ошондо уштарын алып таштай Алып беребизби? таштайбыз. Түшүмгө киргендик. Ооба. Азыр алмага дагы өтөбүз да. Азыр мисалы үчүн алманын уштары бир эки каршы өсүп калган да. Ооба, алынат. Эч коркпой ала бересиң. Азыр кайнолго өтсөк. Дегенде Алманда бир Астын тазала бергиле. түшүмгө кирген алман неме кылыш керек? ооба. Астын тазалабыз. Баягы менин сумкам каякта балдар? Басым каякта? Бергинде ич. Эми дагы багбан сүйүүчүлөргө жаңылык болуп атат. Мен мындай инструмент алдым бир жылгы жылы. Кызыл кыядан алдым, бирөөнү ушул Телмандан алдым, арасыны. Арасы сал кем кубатыраак экен, күчү азыраак экен. Арасынын эмеси узундугу, шинасынын узундугу болгону 10 сантиметр экен. Анан кийин бир ай жакшы иштеди. Кийин баягы ремонтко барып келгенде ошол айлантып аткан баягы мына жерде шестернасы болот экен. Ал холодный салынса болбойт экен. Горячий насадка кылыш керек экен. Ал ремонткандар мага холодный кылып жөнөтүп коюптур. Анан буксовать этип жакшы иштебей калды. Эми азыр Кызыл Кыяда ушунун арасы келиптир. 15 сантиметр экен. Мен баягы 10 сантиметрлик менен дагы 16 сантиметрге чейин жоонду мына Кашкалдакта
Mınau ne dep koyat bayağı Sıdıktın ayılında kılıp attığı da çıkanka. Bul küçtü eken bayağı munisi 24 watt dep turat mına. Şerşende mınau küçtürak akkumulyatordu men Bişkekten saldırdım özündeki 21 ile. Oşol 21 menen dagı abitten oğup ketip düştön kiyinge çeyin jetip attılar. Arasınıkı 1 saat 20 minutta da olup kaladı eken. Anan keyin hazır kızgadagını magazinden görsem arasının şinası uzunluğu 15 santimetre eken. Bayağı mana 26 eken. Ötte jakşı eken dep koydum. Men oşondan alıp işletiniz dep. Ayrıca biz okşagan aksakallarga Bunu kança kaldınız? Akçası kança oldu bunun? Bul ma neme aябай kıymat bolup atkanda 6,5 mingge aldım edi. Anан dagı bireuni zarlı bolup turup 94 bolup atkanda dollar 8 mingge alıp berdim men baldarga. Bирок мына кайчысы иштеп атат. Вообще соны мына. Азыр иштегенин көрүп турасыңар. Мына жерде аябай көп калып калынган. Бул чиканка болгондо бир аз туура эмес болгон. Муну коркпой эле мындай кылып эле алып коюла берет. Мына экен. Мисал үчүн мындай кылып туруп мына арабызда Сыдык каяктасың Сыдык? Мына Сыдыктын мына азыкты тартып тура берет. Бул бир гана мөбө бар экен. Мынаны мейттен алып кое берет, коркпой эле. Mana ekan. Buni pastroq qilib olib qo'yat o'zi qaynolni. Endi qaynolı, shabdolilarni mushul mo'masi jetilib pishgandan keyin ele sразу chikanka qilib tashlanaveradi. Hop, sho'ylan bo'ydi. Жазда дан кылынабы? Erta jozda dag'i jasab qo'yilaveradi u. Mana yerda hozir mana jetkere turgan jalbiraqlar bor ekan, misol uchun. Mümün pişire turgan jalbiraqlar bor ekan. Bunda qilib turib kech bo'lib qoladi endi. Teroni olib qo'yilaveradi endi. Mana bunday qilib turib mana. Mana bu yoqlarda mümü az. Qo'yib qo'yilamayotgan shart olib tashlayverasizlar. Bu mümü baylat keyingi yılga ucum. Qaynalı uşunda ile olup болады mana qaynalı. Köy ösürüşünün zararсыз жок экен да. Zararçılığı жоқ. Mana şunday bolgandan keyin bu sal özü kasaldap kalıptır kişine, ildetke uçurap kalıptır. Bolmasa Videoyu yapsanlar şunlardan bölükten azıktı. Fotosentez prosesini bilesizler. jalbırak arqılı. Jalbırak arqılılar. Qo'shimcha bergan, tagidan bergan, ustidan bergan shu fotosentez prosesini yaxshi yurgizganga nima yordam beradi. Hozir ham biz buni ham bahoga qo'yib qo'ydim, bu qolaversin, videoni javob qo'ysangiz Bu yerda hozir boyag'i o'sha